Both of these young parents are still very raw. To lose one child is unbearable. To lose two, unimaginable. Children are supposed to be the ones that put the parents to rest, but in our case, it's both of them that have been so unfortunate to have this happen. This is Alana Ray's grave. She died in April at Starship Hospital after being medevaced here from Samoa. And this is her brother Jamie Ray's grave in Samoa. He died 2 years ago. Both children deteriorated steadily after receiving the MMR vaccine in Samoa. And he was in so much pain. I told him, Mama, you're going to be okay. You just got to fix this, and then you're going to go home. But Jamie Ray never made it home. High fevers led to massive organ failure. Typhoid, sepsis, dengue, all suspected. There was never the conclusion that it was the MMR shot. That's why we never linked it until Alana Ray. After her immunisation, Alana Ray developed the same symptoms as her brother. It was like living the nightmare all over again. Starship Hospital specialists discovered she probably had a life-threatening immunodeficiency. It's likely her brother did too. They prepared us the night before, telling us to expect the worst. The extremely rare disorder affects 1 in a million children. Once the MMR injection was given to them, their body's immune system went into hyperdrive. And that's not supposed to happen. Carl and Christine don't blame anyone for what happened to their 2 babies. In fact, they thank the Samoan government, medical authorities there and here for their help. They just want answers. The couple have remained in New Zealand waiting for the results of genetic testing. We won't be able to get them back in Samoa. There's no resources there for them to help us. And I don't think we have the strength to go back and
pick up the millions and millions of pieces. The Laulus have come forward after hearing about the recent deaths. It's just sad that we have to hear that other two families have to go through the same thing, without knowing why. For all three families, it's now about finding answers. Toi whātairawhātu I lau mafuta mai LENEI a oli. Ua 7 minute o te aina I le AFO le Julai 10 whātairawhātu I lau mafuta I apuna sautu asiva. Leo sa ia whaalele Jeremia. Rosalia Kioa. Juliana Robetti. Le fionga le tamaitai I atu le afosa Ionara whaamausili whala. Ula Lia Suruape Paulo. Le fionga whaletua I a maina vai. Nina Kose. Ia male lolo tato au mafuta whaafetai tele le mafuta mai. Tamaitai a Sarah tawale fui maono. Nale na sato sila mai ai ea. E umona tato whaasoa fo I lea. Ia e mafua lava I le mari liu ai fo I o nai. Tamaiti fo ia mai Samoa a ia. Nai tamaiti e to alua e le tui kuikuia fo I la lea I taitasi tausanga. Malo fo I lau fionga whaletua le soifua me langi mama LENEI ASO. Kona Maori. Kona Maori? Kopi o lai. Kia lai. Hello. Ia, tantuan. Ia, wa osi hoi. Ma ua whaano mai as kalaile la. Ia. Wa osi. Ma ua nei mai yaso. Tua, ma nei mai yaso. E ngata wai le nā pe I o la tātou whaasoa iai. E ngata ina mai lava yaso ia wa ngai nai atu ko I lava I le o ngā tutonu ko I lea o le masin ia whaatai ai ranga leia le tua wa e wina matua whaalomoina le se maru lomina ese ko I o le nei mai tā o le taifuanga ia whaatai ranga tausinga I tātou lo tātou mawai pēr ia le soifua lau le lei o sia tātou atino ia mai se foi o le ola malolo ina I tātou ia o wā lawa le whaatino ina o tātou tofi matiute ia mai se foi o tātou polo kalame whaangasu solo I le aso ma le aso whai pēr ia pēwha an tā whaasoa I LENEI ASO le ngaka I lo pora mea le o mawai le Friday the 13th le le wai o le ua e marka lai Ne lo pole mea na le watua I e tata noa ngai le aso sifuma tolu o le asfarai le uli ke ia lo vai kunga wa uli whaasolo a ko mene e vai se fole ta muna ka mai kilanga le se meri malanga ta ke lo al kanga le pese se meri lo fa pe kamasin le ko po uli whaasolo a ko mene ia so ia vei ona tātou whituwha I LENEI vai aso. I le ngātou te vai aso inga ese le tēlo tūlanga lea o tutupu ane ai. Ia mai se lava I tūlanga pei ona o whai matui mata ia ai pēr ia mea ono tutupu I sio tātou watuno. Ia
mai se lava la I le tūlanga pe ona iai ia le tala mai le matanga venga le seifo maloroina I le neiva yasu. Le tūlanga wāwhaina ai ia ni soifua o ni ango na tota se to o lua I le ngata mai le moto sa lawhai ia ai mi se fo'ila o le tūlanga pe ona o matua ako mai e lava e le mainstream media le ngata stono New Zealand ia e mai se fo'ila isi atu moto le Pasifika whapena fo'ila ma isi atinu o le laulangi o lo whapea o na lato whaongaina ia ito ai ngā tui puipuia pei o na tātou whiwhasoa iai ia a wā lava ia tūlanga mo le tonga whitina ma tui puipuia o nai whana riti lea pei lau na iai le tātou kilipi na tui na atu le nā sa tātou mai moa ai fo'i le tūlanga pei o na au mai ai e le au nanga le TV1 News ia po le tamaitai fo ia Barbara Driver ia le tātou news updates le nā pei wa avele tūlanga leo wa tupu mai Samoa o le ngata wa tau fia wa afia I fo'i le ma ua whaafewhewhe te leo isi atu motu Pasifika ma isi atu no le whaongaina lava o le vaila au lea leo wa tātou wa ai iai o tā ofi mai e le atu ki pati la tō wia. So having said that, we'd like to say hello to all our Kiribati brothers and sisters who are joining us on this live broadcast today. I know it's language, the Kiribati Language Week, and today is probably the last day when the Kiribati Language Week is wrapping up. But we'd like to say, lea whakaawha ki paki ngā lelanga. Kura kauri. Kona Māori. Kona Māori. Yeah, hello. Yeah, malo whaafitai lava le ona sai mai. And then going back to that health story, pēna tātou whasoa iai. Wa avele tūlanga pei ona wa a mai ai, ia le mata uputu lai mai Samoa. Ia mamia ua lia e ai fo'i ia ma au mai I luma I le tūlanga. Ia stasi fo'i o tala whaanoa noa ma stala whaamoi lota fo'i. Pe ona iai le tala nanto au mai le au nanga le TV1 I nei. Ia se tasi au ngā I tala vau lava mai I Samoa. Lea pe ona iai le sunga na ia Carl and Christine la ulu. Lea fiso I tonga iai le tātou video po kilipi le nā lea sa tu ina tūlunga. Whapea le tala. O le lua tau sanga talu wai. Na ave ina ai pena maliwa I whaistasi o la alo tama. Ina ua mai o na au mai whaatuputope mai Samoa. I le umai fo o na tui. Ai le tui lava lea. Ai le baila au lea. Ia e tusai la o le whaamatalanga ia e mese fo o le video pia sa to mata atu iai. Lea whaapia na mai a le tūlanga fo I la lea se o tala watu ai whai pe in whaintoi. Au mai lunga le tātou video le nā. Lea whaapia na avele le tūlanga lea sa tupu I le la tama matua. Le la tama. Le rua tau sanga wai. Le pe watu e la langa mai e lunga le ia le mea le watupu mai Samoa. Ia ai pitai na au mai nei si tamaititi le mo tong fitina. Ia ai ele I manuia le tau whaina. Ona na o mai lava le ola o si mei alo I toto. Ina ua mai ona tama whai ai ina I whais tong fitina. Ia that was 2 years ago. Ia ai o sasi la vaenga fo I whanoa noa ai pe ona iai le talan tātou mata atu iai. Whapia o ape rilo tau sanga nei. Lea na tui e fo I leisi alo teini lona lua o siungali I lava lea. Pepe teini fo I le tui puipuia lea. Ia ma au mai fo I mai Samoa ona o develop ai ni complications. Ia e pei tai ane.
ele I lewa ona tau nu mai fo ima admit tatu le Starship Hospital mo ni tong fitina ia ai tu lai mai fo I fa la lia na o mai fo le ola pena o mai le soi fu au si mai fo ia ho tot rona wina e fallinga mai e tu sai o nisi o fa mau na le wa lia e mai man tua le na ngata le tato fa tata no anga I mata ulia I le tulanga fo le wa mata na nga I le su ema ma o lo ta lia pe ali un su ema pe o le work safe practices ye procedures o lo fa maina mo le fa tino ina o le tuilia le tulanga I tsauna tu wa ia po o tulanga fo pe ona yai ia le po tulanga fo ia pe ona yai ia le tulanga I le tui lava la tau ia I le vai la au lava la tau ia ai pe ta iani lea ua walia e mai fo ia le tulanga lea I alo sia ngali lea ua mai tau atu wai pe I fallinga mai o le tui lea wa amata ona anga inga ia tu ia su ena mai se o la mona na manatu faalia o tangata I le tulanga sefe o le tui lea po o tala fia ngai la o na faawau na faamaina ia so peila o tulanga na le wa iai nei le tulanga le suena lea e ui ina ua matua o loo talia pea ia sei o le suena ia ai ua mai tauina o to'atele lava isia tumoto le Pasifika o matua I faafefefefe ai lava ina ia toe faawau ia le vai la au lea talu ai o tulanga fo ia I le tau mawhai ai ina ia faamauti noa po o toe sefe le nei vai la au no lea wa mai tau lia wa le ngata o na iala ma whanau lea na a whaina ai mai Samoa ia a lea fo I walia e mai ai I le tulanga pe o na come forward ai fo I sinei o ngā li I tala hou lava ia ma whaasoa mai ia o la mawhatianga I tu sai o le tulanga o ina tupu nei o la wāna ona o le tuinga lava lea ia pa o lea talo sia ia ia talo sia ia na tulanga uma ai tatono o se tulanga fo I pe ona whaasoa ia wa matua I tele lava le tala mo ina o tulanga tau I le sefe ia po o lelei ona toe whaawau na whaonga pia le nei tui ia po pe tauna na whai eisi fourth one ia sa o lelei lava Jay loa a whai o le naua Joy lang-langa mai mata upul na o avele meleng tupu mai Samoa meo Joy manatuai le tala le sirungali ile manola ya lono winga te le ale e fallinga mai te le se me to tilo nga ya mai ele ngata ole to sila anga ile baenga le workplace practices ya a ole to sila fo ile le tui o sefi ya mantua le tui le o le faalu nei le a me sale Pasifika a to le faalu le tui le tasil tau sama ya le vo to manatua e ia fo I matatou I nei New Zealand pe uma le tuile na le e tau ave e si ai le o e tatau na tilo iai ya ma toi ilo le ina ne me ani ya e fai fo io le ya there's always two sides of the story so si tala lava ma so se me tu e tau ona lua ni tu e tilo iai ya po le fil solo fo ya wa e fai o le me ana fai me le tui ya tu tilo I vaenga o le olo faatino I tui male administrating o le tui pena fai ya vaenga o malava na tu tilo mto yanga iai ia na iai na ia ta au mafuta na fatalo fa mai no ia ya tu fatalo fatu I le afionga ya Alapati Nico Scanlon ya fa mai from Dana and Alapati ya fa fitaitele lava le mafuta mai no winga o le sila me si vaenga le tatu por kalama le fai
Tama ita ia Margaret Leasi, Sara Tovale fui maono jo apete ia fame o lese e papa mai nana a ia. Le fionga ia puna sau to asiva, ia to le foa sayonara fa mausiri. Nina kosi fa tele lava le mafuta mai. Ia ai se e tuane sta musika na ia e mole toi foi ta fa ta lo fa mata fa malo a fa la tele toi ta fa malo i se ta to tu nei tai o le au ia fa na so solo ta to ko kalame o lo o fatinoina i le nei au o le aspirali le se folo ma tolo you lai wa fa mo ban ia mato ia te rone ina ua tulai mai le tai mi ta to fisa fa sala me valo minute ona ta ina le o le tulai tas Ya, ole pesel nei mai a Mr. T, ia ole o langa ai fa pena, ai. Talo fatuai le afionga ya taabale yo asa seu mantafa ya mali loa fo ila mafuta mai ina le hu tamaki ina o tara fa katai le mafuta mai ma lo le ngalue ya o osi le bayaso a Talo fatu fo ile sunga ya siosi o mafuta mai mai sunga ya taabale ya fa fa tele la male mafuta mai ya lo fatu la sunga le lipuli aya talo fatu fo ya saito motu sanga sao đi lên lắm không?
Fatia tama i leo langa nei ia o tau fonga foi ma tau longo foi ia i LENEI taimi ia i tala foi o tutupu i meolo tutupu i LENEI foi vai taimi ia o le atua lava ia po Yesu Keriso tatou te malolo ai ia ele o whaapea lava o nimo i lo ia po whaalafiina foi i le sauno me le sunga ia Mr. T la e tau sa o mai ale sua whai malolo ai tangata uma e o fo ia tatou lo o mafatia ia na o le atua lava e malolo ai tatou uma fatalo fa atu i le afionga ia Ken John muita fiolai fa fitaitele le mafuta mai ala pati Nico Scanlon ti o asa se o manchafa fa fitaitele lava taluai o lo o fa peona moli mana o mai le le vi ia le vi fo ile o lapi ale o te fiu sa ile atu i fore si o pese ia le ile o sila vai ngā wali sile ia i le se tau mawhai e su e atu ia le pese le na whaapea o na a lea se i whaalu atu le pese lea e tali ai le sa ili ai nao lau pese lau sunga si osi na nalo e mafuta mai o whaalongo mai o lai tā atu le pese vo ilea i Stay DeMarco o le se i mangua i loa masi lo makuanga makoa ai nga whaale ia e tuloa e si pusi o matua whalea a kaule sape ko feula le kaungo o le sape o le ele si koe wake kai Lo no winga. Whake ka ingo lengo se meli. Ka se meli o fepe. Malo. Ole sa. Ale mea la ko ia. Ia wa fe, ale wa. Mo fe e vai asora. Ale wa mata nga fe e vale vai asora ko ia wa fa ano mai fo le aspirai le la so ia. Ia ai le ngata le na. Taimi fa bene asa fa bene I o le wa ta fi o mai ana vai aso ia wa mata fo I ona ta walunga I le tele o fa moenga ma fo fanga fo e wi o lai e fo ni so lai fenga luenga I fai unga vai aso ia ai pe yo aso fa bene fe me ko wa vai ra ko ia mo nga o te fa ta lo fa toi fo ia mo fa malo a toi fo I fio anga uma ia po ekalesia uma le nao lo iaia latou o lo iaia latou fuafuanga o lo faile taibili nei e pe o tofinga ia kone fesi whaapena ia manisi o vaenga ia e tutono no utaitasi ai mesele e whakasama le ekalesia me tutisi ia o te loa o te whaamaloa tu ia te utoi lo tua lotu ia maloto sila I le atua malona fina ngaro ia whaamaloa tu ai mo utou umalava ale pesele mo lau tamo si os le ola pi mai asibe vai ngā wales vai ia tanga I le si pasiva ia si os nge o kases ela le so na Ali se le ole malo I ma me o tupu mai ai na o le sala ile au wala u ma se le pai ana pe uma o la pie pa solo wana me ai pai le a si ai pe ni ala be sa I mai o la pie o tula I mai de ma sa si ala na sa mai e lo ala be na pa sa la u ma me o lo sala duai e o ko I no asi so ya ina o sui mai ai e mali se le fise au ka o ia me ai amai se pasi mo ola ke a mai mai ia siba mai mo ola ke ma ai
te malo si o si le sa la sa lungo Elisabetta ya sa malo ko fa wenga ala sa le tula o Elisabetta ya wa seki ale ko inga sa aso ia da ko fa mai ngala sunga hana e yaile e la utala e fiatlo noa ile afo ile sunga le ya siosi o sunga le ya George le mafuta mai ya se fa la utala ile amatala noa ne male ile e te lo o anga lava le ile lo fa va le ai sion faltua e tala noa mai ala tausala na e tala noa mai ala tausala le ile o mana tua lo le o walwa nafi Tele sila fiana o wal watu ran nafi e taimi on nafi le fiafi na o wal watu ai lo wafe I le vaenga fo ile ta o ta to o le cash converters ya bol vaenga le fa li wa ia a o le sata tupi o ta lu le ave yai ya ai mo mai sina se le ni fo ila le e ya ila le me no o walu ai ina ana le su ya se len se ala se foi malau o loa le mana o ia o le mafuanga la o walu nafi no o walu e va ai mai se digital camera fo ila le se tama email la titi fo ile fa o ngai o tali ia no o watu lo le tonu ina o le mela watu na maua ai ya o fa solo ale o la o ai fa solo ale o la o ai tau watu ai lo mala o ai I mama pe ama 5 minuti o poloka ina la tu e yelo na mafuanga I mama ila po ni mama au lo lava mali o isi o te vai atu 14 karat gold ya o isi matua imana nai lava pipi ya male tau valu selawi vai batala au ile cash converters be sila le o nisi pipi mai ya male tai mani ia ona o tala noa le ya te au lava ia ma o fa solo ma fa ma fa apea talo fai fai walu le fa soa o le lava pa wale o le mea wo o yai wo o ye fa soa pe au tilo atu le laina o mo meo mama fa ipo o mau tino mama fa ipo e le iso na fa atau e se sile mama auro na ala na fa atau o le mama na fa ipo ai ya ua ave maletino ave maleanganga ai talo fai pe na fia se tu pe na mau atu ai mo tato ilo uma o to sila fia tu pe mau mai tu ai nga mea fa apea ya pe na se lima se futa la ye tole o se mea o lo na value oi
Pe lua se lau tala nga. A toi su mai la tanga tai ona le mama a toi sila ia I le tau le wa ave le vaenga le. Ia nei loa le ina. O le matua te le al fa le tonu. Ia. Ia na o se talanoanga fo le nai. Ai ma fau lo loto ane fo le nale ia. Ma wa tupu mai fo I ma se fisili. Se fisili le ma fau e fisili ai fo I mo tato o malanga fa funga mai. O le a se fainga fo I le e tu ti ai. Le tato wo I fale nei. Ia po le a fo I se fainga e awai nei o tato wo I fale nei. Le winga lo fa matalanga tau te leo fa pe fa tau mai ni mia. A le tato wo ia I ma mea o nga ma mea tau mata e ave ia I. Ia o no fale ana na fi mo tutu. Ia mo tango ane lo lima. Ia wa le sa mama. O la mama wa le lo ai o le sami la ta ele ngai o le peach foi le ka ko mara tai. Ka fiola ai. Venga la ka kingo foi ore. Ka kingo foi ai luma le ka fiola ele ne foi la skutolu le. Fatala DJ. Ia ko e backtrack ka la sa luanga. Lena it's a all sofosios. O le ale connection is. O sia osi. Matala no. O sia osi. O la tilo ya sia osi mala na mama. Ai tala noa mai sia osi. O lona fale tua. Ia ba ai le fai to alua le anga le tama na. Fa mai le fa to a fo I mai sa mo le to alua. To titi alu fa atolo pe fa tau sanga. I sa mo. O tilo tu le mama le tama o ai foi. O sia osi. No mana tua ile la walu na nafi. O le mama sia osi. Ke lo le mama sia osi pe valu afe le mama sia osi la mali. La ka mo ia. Ia o tala tua inga vole valu afe le lo pes fulu afe na. Peaceful. O le makwa I mama, o le makwa I ma kama foi e pe langu mai kokong. Ping o kale lo pula lafi mai. O kale lo pula ka ungo le ma fo le fau mai le mama le ilio sios. Sios mai fo le ma mora. Sios o le pese le nei mo o lo. Ia mau to o malabala na mo tati ya ito mama. Jamo Jan, wish you both God's blessing in your finest hour and in days to come. For today, you will remember for the rest of your lives the meaning of the Psalm 111 song. Que manguia de United Standing by in the angel of love, this is my finest hour on the Pasalo fati me tai me la holi petua ya seta ta si one now o fatasi mai ma lo lava le se fo mani te petua seta fa ta tele lava ma ta mai ia yoi ni va ma kan kwai si ni nge me o ma Oleh mama basketball, mama le mga uya kanyo nge. Pataro fatia LENEI alipapa. Ala pati Nico Scanlon, Taabale Yoasa, Puna Sautoa, Token John, Saito Motusanga, Siaosi, Sara Tavali Fuimono, Makri Easi, Yamale Loa le tato au mafuta, Faafitai Tele le mafuta mai. This is my someone waiting. Si le yato Faafitai Tele lava. Ya kako kanga ilai ai.
Família ali o trabalho. DJ, ngai ngalo ya o mama lo ngafale asios. Ah, so ya. Dikiwa mo ila. Dikiwa mo ila. Na. Ambiala ko ipuna asios. Na, yoi. Lo ngafama ko lo ngalima ko lo o. Kaya ka man lo makuwala ko yan na. Kaya semeli la ko ya aki mama lo nga mama la ngala. Ele wango semeli. Patalo fatu fo leo saya Vienna tawa mafuta mai inai Hawaii. Mahalo. Ya Pak Maniana sa pagkalangan ni Yaso. Ya mo ilato umala bala na le ato pwede mamataya. Nga. Chui le mamataya. Awalo fatu ai mo oto umala. Yo le sao ni atu po ile sa kala meta le fai foi ponga. Ile aso ataya le mana tual tai mili nei la fionga hana. O nisi le fai nei la to fai foi ponga. Ya po taya fo ya wapi wo aso uma fai foi ponga. Ah ya. Mali. Tato ila aso na naba ioi a wala ngona le baenga ia ole afa pa ia oso aya fatunga mele sunga ya lapi marina ya male jamor jam ya fa pea fo iona abatu ai fo ya fa alu fa anga mo oto malava le na le au fai mama aya ya male a ole a fisilina le na abatu ole ase o ania tatou awala e mawhai o nao tatou whaia. E whai tete ile o tatou I whale ia maade ia tatou mea o ngā. Awana o aia ia na nafi. No o aia I fo ile ana nafi. O tutu mo me o TV la popo a fo ia flat screen. O langi TV, 5 inisi le lautele. Ia ai pipi ia I male tau fo ila le. Ai pefia se tau na abe ila uvaenga ia male tangata le na luatu. Ia ona winga ua matua I pes sili atu lungole ole 5% le tau la na wala atu tu maka pina le oloa le ia IP na o se 4% na la tu fata wina mai le ana le oloa ia le oloa yo le melna na watupu ia afika ne la ila digital camera le na fata wana is 5 stama imea Stama I mea fa ngai le tama titi mole e pu e na ata ma ave tonu e fai ila na langa project o le mea lawa tupu na a fai la sfru lima ta la le na au mai e pia ngasa kala nga ave ka kia pia ngasa ta la na ave tangata e ona le le la tonu lava o tulanga fa pia ta fa so ai lisi aso sa o yor kala ki fo ile ka burn mai o ka burn mai o head la le ai miangi fai ya o mea la vale la langi nei ya ai tilo ni ai lisi tu ya o fa le tonu lava o matua te le la bal fa le tonu ai na to tu mai fo ila mai lo ma fa na ma lisi fo I mea e ma sanu tu e le taimi e alua tu ai ele tangata fo ile ya te oi e ai si atu ya te oi se mea ai se tu ya te oi o se tu langa le fetau e ai se mea te mai sis mai asina tupe na le se yo fa ngaina e ai se mea te oi le spulutala ai ke vai kunga lai ula mai le mea kop se lau lai ula mai le mea top se lau tau talinga mai le mea lua se lau ia ai mama le mea afeta la le aso la ngona ele na to ai ngami tuale make sense ia tuale ftau o ma tuale ftau fai o se nasi tulanga e ma fai no so ni ai paule le tulanga e wa o twainga fa apia on ta fa so ai le sia so fo le don't judge the book by its cover pau lava le tulanga e la ngona ai lo fa no pe a fai lia o le sau e avatu se no atu se le
Ai avi foi le fape alo e gamble lai. Yo o ia we ka fio lai. Lona winga ia e matua I le manu ia ma le tulanga le na tulanga. E sa o ila le kinki supunga. E so vosi ana ma fa. Musa vale kolos. Ma tu so vosi ana ma fa. E fa ma kinki ma me fa pas. Ya na fa pas ya. Ya malo. Ai se makua ese poi se ngi kwa tanga le supu ele ma o le supu le wa ta pena mai etiru ila na fatunga le ngongo sida pe ona fa pe ona mon mana o mai ya le fitua ya seta mo bon ya yona no fa anga ile nei tai mo le ahuli ila o se fo mo ba lo minute mo te ai le tu lai sas oi le pese le ala o fio ngal fitua o se ta tesa oi se ta tesa ya le pese le o le wa so ala ese o le ngongo sina le fa tu wei lo ai Matsona ese ia tanga o pese me au lia ni di le le wo uma ia pese te sui e mama ale wo o pese ile mo mai le io le pese wo si pese le ai ale wo sui tu foi ma tanga ngana ko ngana pa ki ripati ko tago ma lo fa tai le lava ma ta mai si sa tu atino ia ta sia lo fa pea ona sono ma di pea ia tulanga fatinoina o fuafanga ia mai se foi o tiute tau fai mi o le nei vai as ya na fa mele kala se me o le fai mai a se me fa mai hana lo poco ia fai le o kengi ya se me teme di ma cosa ko lai sa Fatalo fati ya sipona George Lutu whakatai mafta mai. Fatalo fati le fionga ya leota leota whakatai tele lava le mafuta mai. Fatalo fati le fionga ya seta tesa shire stasimua. Ia le fionga ya tia toka sam mpapeona mafuta mai ina Sydney, Australia. Malokas. Fatalo fati fo ya selau manaba.
Talo fatu ya selau manava whawhetai le mafuta mai. Pesi malia mai pe fo ile au fe pesi ale ia le sunga toala e tiro ia mai se fo le ta to fatunga le na le ta alonga fo ila le ana naf ia ai e fo mai se fo le ta po inga se ta to tino le ta alonga le ale to Samoa under 16s fa pinama le New Zealand residents 16s le o lo a mai results here afa nele le taina le taalonga o lo ono ia ai o le tua Samoa i le lua ai ale New Zealand under 16s ia e peitai ane i le wha mai aina ai o le taalonga le full time luas fulfa ai o le New Zealand 16s i le se fulu ai ale tātou toa under 16s Mana ia. Ia. Tātou pa wia o le pea la lea upu. Pau le tūlanga, ia, le wa malolo mai le tātou toa under 16s. Ia, tai au pe iona mai tawina le nao o alo whaiva tu ai foi, sia tātou awa le manu Samoa le lātou ta alonga ma siamani. Ia, tālu sia, nei whapiona manuia, ia le tāpena atu sia tātou au. Ia, wow, ia ke au, ia fu. Ia, vane foi lau saunuanga. O au, e whaale fia te le talonga lea. O le mafuanga foi le nau te le au se au. Ona ile so fia foi le ia talonga. Au te fia ia whaitau. O te fia ia whaitau ma o matamata ia ma o whaalonga nunga ia tau. Ia ma le fina wa inga fo ile au fo ie lua ia au ta al ia au ile se inka lesi ia ta longa ia ia wai e to forta ngata ia malana ta longa fia ia e se fo au te le mana ola ta o ta longa te fia ia pe ia la ia ai fo ai fa pia mai o kurkuli ila o ka lo ia por kuri dia ngako ia ta wana ke lo matua le ta to ina bo ia ta tu asto ina le kuri What's our fuss for you too long on be your title there's always got to be a balance. There's always got to be a work balance i le ngaka o le ngaluenga yo le tūlanga e le whaanga solonga o po kalame la ainga ia ai mai se ai fo o tūlanga fo i le recreation tūlanga whapena wai whapena fo ia lo wau ia tangata e pe e fia lava ma tālinia ia i le tamala ainga ma tamaiti fo i le tūlanga i taalonga. Ia e pe o taita ia na o tap wa i lava. Ia o mai lola i taalonga ia pena ia i taalonga si tātou au. Pa wala kakala, whai ia malo. Awa ia inga, ia, pa wa on mea wa iai. O ke au le au e malo, pa unga le au ke fia au wai. Ia, wa ma sani e fo le matou ainga ia. E fa o soita fo ile statement, me le matou ainga a toa. O le mea o ta alo mai Samoa ma se au. O mua lo skole au le ta alo Samoa, ke le au Samoa. O te au le ta alo. Wa ia no e fai pankeke mai ma e kakana pe sisi au. O fai pankeke mai ma fai mai le le kofi ia ma fa tali mai. Po le taimi ia nga le e mawalo le ai o Samoa. Ia. Ke le pisa. Ai e malolo Samoa e mua ki su. Ia. Al melan nai fa ina lo Samoa. Wa te le meo lo le fia tautala. Ia o te le lo po le al tala la fa. Ia na ye lo lango na fo ile musu. Wale to e fia mata. Le to e fia wai ia le ma fo anga fo ile na o lo fa atu. Langa ye le upu fa Samoa fo ile. Ele sili le auta alo le auta wa. Anga lava fo ile me i lo ta. Ioi. Ele sili le ele ta i lo ta wa. Anga lava fo ile me fa inkaso. O ma kwale fa ngofia. Ele fa ngofia.
ma kwa le whaingo fia lava ia e te tono nā o loo ua pei alwhātunga e whailele te waka po nā ua e tā pena mai seisia tātou whātunga. Ole pesele na o tau tātua o le taua i tama Samoa, le pese fo ilele o tele o loe te oe pole ale pesele te waka i te sau Fo ilea le vi al man Samoa le te waka. Ia, E mo ia tuai ia le whamaloa tā po kalame nei taimi. Ia mo i lātou o malawa nā lo mafuta mai ia mai se foi. Ia mo le tāpua ina o le ala whai wātua i se tātou a waitai tonu. O le tae au le asa sā ia tātou. Ia e tusa o le afiafi nā le asa toa nai. I le atu Europa. Ia masi amani leo le a whaatino i nai. Ia le taalonga lea. Sio tātou atunu. Ia ma le au fo i o loo. Tā pena ati ai. A wāla whaatino i no lātou taalonga. Samo aluma le ato iai alule manu samo tama toa tama alule manu samo aluma le ato Whataru whatu ia se lau manaba mafuta mai polurua lo salia ki oa puna sauto asiba. Puni alaba a band will be playing here in Salt Lake City, Utah this Saturday, the 14th at 8 p.m. I called today to purchase a ticket. I find my were all sold out. Yeah, man jual na wo otu ina punya laba ai na Salt Lake City, Utah. Ia o tātou iei whai alai tūlanga o whawhiawhianga. Le o mana tua i fōi. Ia le whawhiawhianga a le sunga ia pati mai mo o la pi. Tai au i le sunga ia. Ai mai se fōi ia le sunga ia a whaese me lata waenga le nā a le sei o Savaiki Band. Le nā le a whawhiawhia i nā Hamilton. I le awhiawhia tai au. Le awhiawhia o le aso tōna. So a whaia nai I maua sa o ticket. Ia, so ta ia le sona ia siwe vai ngā wā lesi ia le sona fo ia a whaese e sa kia. Ia, a wā ia tickets o le tātou whakiwhianga ngā. A le pati mai mo o la whio lai. Ngā, sua nei nai Hamilton. Ia, tau te eba nei ma le sunga ia o la PC be vai ngā wā lesi. Ia, ma le sunga ia Big Ace, aia. O tau... Ia le nā. O tōna e whaafonga mai Melbourne, o le nā le a whaafia le poa nā nei me le poa tai ao. Ia le Salafai Band from Hastings, New Zealand. Ia o tōla nā Utah, ia le nā le a whaafia atu ai, ia le vaenga lea. Mai I le puni ala baa, ua longolongo afo I nei New Zealand la lātou CD, o le puni ala baa o nafi. Patalo fatua ia Facebook user. Ala pati ni ko Scanlan, ia me le loa tatu au whaafonga. Kamai whamalawai. Facebook user malawai. Samo aluma le ato iai alule manu samo tama toa tama alule manu samo aluma le ato iai alule manu samo tama toa Mana tua le wata iai nei I le I talanoanga I talonga. E ala wa whionga whatuahana. Ia, O mana tua I leo le misa lista malo malo na nefi. Ya, o le masani la toe ina lea. That's for right lea ne lava ai misa vai nga. Misa Black Friday. O le masani la toe ina lea. E tau ona bato fo ia. E tau ona sioki ka alo mana. I le fao, e ia le fao la tau fale. Tau wai, ia le ona la. E fo ila ia. Lea la no toe ina e whaalango lango nga I le isi ba e ngol fale. Ia. La maka le TV toe ina. Awa ke ia toe ina le vai kunga. U fa solo wa ilo nge lo nga nephew ya nga ofu. Ilo ange le li. Ilo ange ia le ia sioki me fa penga.
ya to ina fo ila ese fo ya le fai ngawana on talnuanga luar ya la le sioki nga man ko fo le si fo ile ya ka ko ka maka ke le lo po ese singa lo ko ai nga la kula mar si ko inga fio lai o sioki la nga mang ya ko inga makaka mang nga kango ko la kamala nga le sioki o i kango ko le chin ele yangor ko malo kango ko le sioki nga ele yangor ko malo nga ka ko le sioki nga fa mai mal ko malo lau si kamalo ele ka wale ngole lau sioki ma lau si ya me ka lo maku lo maku ka na fa ya ko le si ai fala au mai no masiri o mako supu nga ia ko ne si al ko inga nioi fe ka fiolai ia me ani o talonga na me sioki ka alo i fia e baenga nga tau no mai lo le mal to fina to ina le al mai tai lai fa ngal wenga il satu ya tua beach resort mana tua la le wa o le ngola le o tamai tai o mea lai li ngol tamai tai o mea lai li ngol tau no mea tamai tai le fale e ka kangi ke California ka mai kai ale wa illa to ainga nana te fa umi e fo ya si meana nga o man ko o lo ngai ngo a ko nga o si mea lai e bla awala le ai ngo mea lai wa o si mea lai lo ngai ngo a to nga ka kangi ke California man ko le fale ya o fa ngal wenga o sa tu ya tua beach resort mai nga ka kangi al California fa mai mar kali la kenge le talo fa sa tu ya tua beach resort ya lai speaking te having mai ale wala fali o so kulo mal ka mai kikila nga kangol sioki ya fa mai me alai o le wai i le fali fa mai kala mai kafi awa ete we lo talo fai fa mai awa ete ya ole nganga wa e de bai kai mini ole awa ete ya nga ka ko fa solo ku i le pese le na muri mana o mai le afionga le ai foi ala pati ni ko Scanlon wa pati lima pe uma fo ia le pese fo ia le man Samoa ya le na o tau le na o tau tango mua ne ia ta lava tama na ui ka pe awe te tango fua le si ale skangaka pa mole tau e pe si o anko awe te tango yai fa mole o tsala wa te bai o tsama fana asa o pai o skei lau tsa o mali o sa
Patalo fatuai le afionga le tamaita ia sayonara. Sipona George Lutu. Ya meliali ia leo se meli le fa le lave mesmo. Maro se meli. Ala pati Nico Scanlon. Le afionga falitua ia sungalu lesa. Se lau manava fa fitaitele le mafuta mai. Ia mele watu pu wasau le pesa mole mana ola to. Ya mai al tato pesa lea. Ia ise tato vai ngai fia tu ina tu ya. Ya mbena le 10 male lua se kone ali hana. 10 male lua se kone le talia la utama Winston Peters na abi na ya mato fo mai. Ya na fa awa watu ai le tato pesa mole mana. Nei solo te e ma fe e atu ina ya si to toni ya ele na e fa fonga mai ile sau noanga la utama Winston Peters le acting prime minister ni usile le taimi nei ia na tu o ye si va nga le Talo fatua ya selau manaba au mua McCarthy. Sipona George Lutu. Fafitai le mafuta mai. Talo fatu fo ila fionga ya ulalia. Patalo fatu fo ile sunga ya senara poni mafuta mai nai i Dunedin. Fafitai le mafuta mai. Patalo fatu ya Nick Billy. Papiolo mafuta mai nai Sierra America. Fafitai tele lava le mafuta mai. Refused to be interviewed by One News today, the acting Prime Minister talking instead. Give us a chance and we will help you, but we can't do it all in one budget.
But these nurses say the time for help is now. Again refused to be interviewed by One News today, the acting Prime Minister talking instead. Give us a chance and we will help you, but we can't do it all in one budget. But these nurses say the time for help is now. Again refused to be interviewed by One News today, the acting Prime Minister talking instead. Give us a chance and we will help you, but we can't do it all in one budget. But these nurses say... Elena, la ua mai sa'o sali mai le afionga i le acting Prime Minister po o le o lo tu mai le foi. Ia awa lava ia le taitaina o le malo New Zealand le nei vai tau. Ia o whapea foi o na whiangai in whainga malo longa ia le sunga le tamaitai pa le mia. Le tali nā mai le afionga ia Valvasa Winston Peters e tu sai o le mau po le solo te e foi. Li I matamaitai tau si mai le ana whaatino ina I le aso ana nafi. Ai fofa mai tu ia just to singa o le tulanga lea. O silinga maltol full tau sanga le ito e iai sa si itanga o tatongi o le au tau si mai. Ia po le au tau si soifua. Wa o le tulanga pe ona iai le whaatinonga o le aso ana nafi. E le o fo mai fo ia po o general practitioners whaia le lātou solite. Ia ai o nei vaenga ia le au tausi soifua po o teine tausi mai ma tausi ma ali I tausi mai. Lea sa lātou sāwalia ia se whina ngalo le malo. Ia awa lava le si itia ina o lātou tatongu. Ia nā o tu sa o mai ai to ina o Winston Peters. E le mo nei o le atau mawhai iai. Ia ai ona o lawa mai ona fuafua le paketi o le nei tausam. Whaale tupe le malo. Ia lona winga. O le so e whaamoele toa fo I lea pe ona tātou tala noa I nā tūlanga māsam. Ia. Sa o le nei lava. Mea e pe fōringa mai le o se mata upu whaingo fie. O ia oai o upu wha Samoa lava ia e whai o le nā o le nei. Ia le nau ta inga fo yo wa li matamai tai tau si mai nei si tia o lātou tongi ia awa uma fo I ona whale ia mata upu fuafuaina I te tau ona I o whata tia o le tausanga e whaalu I se leni a si o tātou atunu o New Zealand nei e pe fōlinga mai la ana fōlinga fo I o se o le whaamaliaina o le tuetasi pe ana whaapea e whai ase whai unga ia whaamalia le tū lea I le tongi ina o li matamai tai tau si mai. Al sili, po whea le vai ngā tupe o umona whaatatia le la koe se I mai. Iana toi te le fo I leo ia ai tu atu pea I le lato I le ngaluenga fo I whita I tunga ai ia le pale mene fo I o New Zealand. Ia po whea o le anga I ai le nei wha moe moe. Ia wā fo I iana I tau si mai po tau si soifua. I nei si o mātou atunu o mātou whaasalalau atu ai. Ia ai ma eo fo I tōwha, e mo I fo I lava, ia I tōwha tu umamau, ia pe whaapea le ngana Samoa tu sao, ia ma eo le fitu na ina o muni au ma le tōwha whitālai, ia ale tamali I le awhionga ia Valvasa, Winston Peters, ia malana tali mai fo I le mata upu. E ui ona o se mata upu tūnga mo o mia, le se itia o tutongi o nai tau simai, mo o mia lava. Wa tātou fua iai, pe on tā whaasoa I fo I taimi o mawai. Pe o fo mai, specialists manai vaenga iai, general practitioners mana. Pe whaatoa tā pā la vai I taimi o matua lulutiti ngā o se tonga whiti, te tauna whaatino ina. Ia ai pe o nai vaenga le ia, o lea o lo o whito I tonu, ia manafa. I taimi umalava, le ngata luas wa whai tu lau le asa whitu aso le vai aso. Ia, ma le whaatino ina o tonga whitinga. Ia o lo o whaapea ona a whea ai, ia le mautaonga se ngase e nei o tātou tangata. Ia mamana o mia ona whaise e tonga whitinga. Tele fo ila lango e tu sai o le maitau atu I le whaatinonga o le sol te. Ali imatama I tau si mai. I tu umalawa o New Zealand na whaatino ina ai, tele lango iai nisi o volunteers ma vaenga whapena
sa lata wa fia ia nisi o fale mai tu malo ina ia fa pe ona lango sua ma so ani lata o fa tino ina nga luenga ia so ana nafi ia ai malo lo ia le tele ona isi e pe sa nga ia tfo ia le to tele o le auto si mai ina ia fa tino lata so lo tele ia pe ona lo te ia so ana nafi ia manena o le tūlanga alina le wo o iai ia le fuafuanga fo i pēna iai i le nei vai aso i le whaanga soloina o le solo te te fo ia i nei i si mātou atunu i ala le le au tau si mai ia ai se i whaawa o atua tātou pese a mōli manao nei ia le ana whaapea o na mōli manao mai iai whaatalofa mai a senara puni mai nai o tāko whaatalofa toi fo i a Steve ia mane lua mawhitanga fo i whaapea o na whaatasi mai ai le tātou wala leo nei Nick Billy ia male loa loa le tātou au mafuta i le nei fo i awa oli o le pese le nei na mōli mana o mai le fionga i a sungalu ia maunga o salafai ia mai le sunga i a Charles Tia o maunga nei o le whaamimelo i a ili vaenga mai le motu maunga fo i le whame o le tū mai le tua sivi o maunga o salafai Maunga fo ia fa mai ta oto a se ala o ka we ka fio lai. Mai. Toi fa talo fa toi fo i nai wo mai masani yo ai na fo yo fa fea ona fa fonga mai i le tato YouTube. Minuti ona tale o le tulai lua. Ia foi fana una ta inga tau fi tale tulai lua ia ona tapunia fo ile o le nei por kalama. Ia o mafai ona ma se lua try me le fiona le faltua. Ile nei au au le spraili. Ia ma lo lava le patotoa ma lo lava le soifu fa afetai le fa fo mai.
whātua I fōi le fionga ia whata to'o. Ia, na whatoa mā wātu whatoa mā futa mai. Whaafetai te le lava. Ma wata ngā uta. Ia, alo whatele atu mō oe. Ia, male ainga o lo mā futa mai nai Christchurch. Talo fatua fo I le sunga ya Krismasi la le bole tau ili ya awalofa fionga whaafetai te le lava le mafuta mai. Te baba ai atu le ile pese mai I le MTV le alo fiong faltu. Te le lopo le ingo ai le no fo matusi lunga le matafanga ai. Sa fa pe au men fai la aso. Sa mai no mato ile sam ile lata ile sam. Fa sa ai mato male le sam. Ya ale tulanga na ya. Na vai tawo. Itselena ale talafo eting apa talafo eting I fang wale pe fo mai ni tseu fa manai ai ola aso sa fai matsa ya matsa fa ila aso matwa yo ta fe ta te la bo lunga sa matsa fa ya wai matwa oka wale lo po la matwa fe lo le kele o le mau le mau mats lai no mon safa ana mem tau ti ai na so tai mai uta la ulu a tongi tai sam na so ka fiola wale tongi ai la le ulu ai ko kongi kai o we ka fefe au te fa talo fa tuai ile fionga lea na fa peona moli mana o mai ile pese lea ale matangi mai se sai se I vidi kwai ngana ni aria se kilo kwai nea le fionga ya se lau manaba ya na ina mafuta mai fa mai o le pesel na le no fo taimi nei ya ma fa long fo ile vela fo ile o le la ya la na leo pe tau malulu ya le pesel nei mo oi no fo ile tau fiafi me le matangi mai sai ya kama kuwai ya ingi mai ngala le ukubela kama awe ka fefe wai la ke fikanga pole kanga kale ingi ya pole ukulele pole mo ingi sige ya no mo foi ingi vai ai pole ingi wai ala no fai atu mana ia le fikale ole akanga pole ingi ukulele wai ni ngatse na matu ai felanu wa sa felanu wa ya atai mo ile le wa amatsa na we want to ne vale aso o kai ni lo ole para abu fo ho ka mai o lo ga o kai mai sa cho saka le fia se tu lo ya wa wo ko chen yo ka nga fai le break on that ya fila ya sa ona ya mo ka nga ingi ka kale ingi yo ya le la Tell me,
aso Ona mea uma ole aia le matangi So ye te so na nau nau Le lalo langi mana tuina nau A whai ulo ta ola Le aso ne olo ta upa masinona Talo fato fo ia ta wati sio. Ora ma wana o mafuta mai. Ia ai o le pesele na o uma ona tai na atu. Na fa pe ona moli mana o mai ai ele sunga ia sia osi. Ia le o la pi. O ia lava na e pola pola ia. A me ona la sila pia. Do trata pasale tu sipa ia. Toi tasi le minute ona tale o le tulai lua. E o te loa o mai fo i le taimi. Ia o tapuni aloa ia i fo i le nei fo i pol kalama. O le tangata le malama lama. I le papula mai o ana piona. E te talia i tamo o moonga. E ala atu lea i Isi le tale nia o le sila ia fata. Sa o le lei. E te lainga pa ia fata. Le ho le e a fo le e so ta I mai fo ima le te va ia tu le comment mai ia le sumi a fata mai o le ma no ka no o le alam ta lo mai o pele ma kama longo longo wa kana nga ia sola e mi ngola fa mata langa o fata ia pele ma ia o ki ho ka o ia pele sweet mana tua fo ile mele na pele mapu ya sola sama we tupi pe masa man pele sweepi sa ilo la ye pele le lo pen ale ngale o faka nga kai loa ya le afa I le ku langa nga pe na mawa ni tu pele na sa alonga pele ya tu lo lo fa fonga anga sa mo te wa mawa tsa wa matalanga au te in mawa mai le tainga pele map pe na yai fo le vai taimina au te le ilo le ya Paule mea no maua mai o le pele sweet. E alu le stoi ina le fale o le stoi ina. Ngā lua kwa le makau mawhai ai ngā le so a koa. Ping kau na fonga whai ali. Ngā whai ili o le pele. Ti wa whaakan. Whai ai tupi. Paule mea no maua mai le vai taimina. Ia alo no winga. Tasili nā tālengi a whatato. Ia mā lola wa whatato. Tālengi a tele le fionga. Ia ai mā lola wa. Ia ele ai lava se mea ele o se taleni o taleni lava mea uma o le a faifo i o le nae te whaia pia lava le pele e mapu ia po le afo i le mea o toi faifo o sui fo i le nei taimi taleni o le o le ata o ngā o se meri ia Samoae ia o le nālau whaafonga mai le nei aso se tau mawhainga whaatau waa ia ma se tau mawhainga whaalea ua ufo i na ia le fionga le whaletua ia hana si la waa ia malo tangata whaatau waa e mamuli atu la maa whaafitai te lava i le loa loa tupu mai e o taitai ia o e kalesia taitasi ia pefo i ona whaafunga mai e le fionga le whaletua ia Rosalisa ia ma le sunga le whaafenga inga ia whaafitai te le lava le mafuta mai le nei polkalama I le aso ma le aso I Australia. Whakatai atu ai fo'i I tina matama, ia e meise le malosi le nuu, tama I tai, ia po le awaluma, ia po sao au fo'i o lo tau whaalupenga lea, ia ma le au manga, whea lava o e whaafunga mai o tau le malosi le nuu, malosi o ainga, whaafitai tele le mafuta mai, ia se upu ma se whaamatalanga o le tau tamali'i, ia malu ave fale o tau whina ngalo, awa so o se tautai mata palapala lava e iai lava le sasi e iai lava le sese I mea umana te whaia ai e moli atu ai le whaafetai tele ia te outou uma lava Amerika, Hawaii, Japani ia siamani o whea lava le atunu si o tātou atunu pele I Samoa, Amerika, Samoa ia ma New Zealand nei whaafetai tele lava ia mai le anganga fo ia le whaletua le fionga ia hana malo whaafetai lava ai fua mai tau atu nā pio na e saunoa lea ua tau mai si ui o le tau mawhainga le nei aso ia mai se fo i le tāpenanga le nei aso ia pei ona whaali atu silangona o le
tau mawhainga le nei aso, malua wai whale iau tau whina ngalo pe a whai, wa iai se tūlanga, wa le tau tamali iai fo ila au tau sila sila, iai mai se ai fo pe a whai wa misi atu, se pue ina mai o se comment, po o se wha malo fo e stasi, pe o se uso ia maina whai ai le nā whato a o wa ai atu a le fo o wa atu na o pasi atu le comment stino maina, nai whata alofa mai ai, all the way from Long Beach i California, America. Ma lo whaateitea le lava mawhata mai maina. Ia mai se fo i lātou oma. Le nā o lo mawhata mai pe sa mawhata mai fo i le maua suafa. Whaateitea le lava mo le awhea. Ia o le Polo Kalame. Ia mai se fo i o le tūlanga pe na whaatino i nā tuai. Ia le Polo Kalame o le nei aso. Mai le au nanga. A le Samoa TV talalasi ia mai se fo i. O le Samoa radio tala ave whaatinoina lea whangaina ia o pēna ta whailangi mai se whao sota inga whaona pone lawbaytvradionews.com ia ai e fua ua tapu i futabaka nā ua whatau i whola ua e saunoa ia whaamatafi ai fo i le ta Polo Kalame le nei aso ai tau whaafo i fuaina a Samoa le atu no pele manu ia te le lava lau tapua inga ia mai se foi o fofuanga o le nei wiki en tolo o walo atu iai awa ne ngalo e lena o le pawa e le nao le tātou Polo Kalame o lo whaasauni mai foi le isi tātou Polo Kalame se o ai o le ao uli ia mai se ai ewa e vanga ma tau sala mama nai o le afi afi po le tātou evening show ia le nā o lo tāpena ma iai le afi o ngai ato le afoa sayonara whamau siri whala ia mai se foi o le lātou vaenga i le afi ia au te lua pela vau o Mr. Ngango ma KB ia ma le lātou vaenga nā le ASO o mai ai i le tātou whaauli o le nei asfarai le ai e fua ia o le nā wane i ngalo ia te oe i le whaauli le sunga ia Ngango ia ma le sunga ia Big Ace ia o leo le a whaapeo ona so o le sunga ia KB whaapeo ona so o mai ia ina nei te i ua se e sele ni lau la au ia ai whaaua ua tuai le tātou Polo Kalame le nā ia a ua muta tuai i le mātou tua la autou au na le nei ai fua le sua whaasala lau tu sa atu i nei le tātou le tio tala ave ia ma le TV tala lasi i au kilani ni sila nei i Stamaki ia tō whāso i fua ia ma manuia te le tau le manga le nei aso ia ma tiura oi ia and tekera oi ia good night yeah, and good day and good luck. And from us, ka kite. Ka kite, tō whāsoi fua. O le pesele nei, ia tātou te wha mawai ai. Suliveta ku rene, o le alofa ua siri lea. Tō whāsoi fua. Tua
Oe matutua sa mamuri I'll teach you once I'm ae na whaauna lava le wiki o awa Thank you. soe ele mama ai lava se isi toe mana tuai o ia kopu na pili pili o ia ilona loto I le teine la ititi o rasela o le na whaatau I mai o sima na whaatau atuai I ai kopito o le manui le na salilo o ala le atua e whaale ranga e le whaale tino Aue o le alofa le sililea Nai lole au roma le tele o mea O lo oso I kua le whaamasino I o tato tangata nilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatasia Luna pina ngalo ia o malu e male fia fia E wale tio ai le whaata oto I le whawhine tau tala soko Ele ai sona ese sena Male titulu o se fale o Se uso e una o Se tamai tiki Ata e tau pisi pisi Wa aya na e ua matu Le ima awili Sia pesela aue tu mai ai olia o se suinga poina uva ai toto no le e kalesia ai uilea o te whaamanosi awa o kuana o le lofa moni tau ulima Mai le langi le tofi